تماشاوانê Xanî TV xwişk û birayên hêja dema û xweş be hêvî dike bira wişa we baş be. Gelê Kurd li diyaspola li her çar perçeyên welat bi mijara azadiyê mijûlin û bi mijara têkçûyînên Kurda jî mijûlin. Rola diyaspola di lêgera nasname û maf û azadiya gelê Kurd çi ye? Rola diyaspola di têkçûyîna gelê Kurd de geloheyî ya tune ye, ev mijara me ya îro ye. Îro mê behsa konferansa akademîk a ku di sêzdê vê mehêdê li bajarê Bonê li dar ket, ez hatim ve xwendin, ez tê de beşdar bûm, ez tevlî wê jî bûm, bi hinek nerîn û bi hinek rexneyan. Mijara xeleka me li gel hoşeng tenê naverok û nirxandinên ku di konferansa Bonê de çêbûn. Temaşevanê hêja kekê Mehmed Tanrıverdî, kekê Elî, kekê Hemîd, kesên ku di organîzatorê vê konferansa serketî beşdar bûn, hemû qehweyê xwe hazir bikin, werin em piçekî li hev guhdar bikin. Melwir jî piçekî li hev guhdar kir, lê li vê derê li ser ekranê Xanî TV li gel hoşeng em ê wilo nerînên berfirehtir, pêşniyazên berfirehtir, nirxandinên berfirehtir li gel hev dabeş bikin. De em dest pê bikin. Ya Xwedê. Kar û xebata diyaspola Kurd gelekî giring e. Gelek tiştên Kurda li diyaspola çêbûn. Komeleya xwebûnê li Libnanê li dar ket. Libnan ne beşekî ji Kurdistanê ye. Rojnameya Kurda a yekemîn li Qahîra dest pê kir. Qahîra ne beşekî ji Kurdistanê ye. Kar û xebata ciwanên Kurda, xwendekarên Kurda li Ewropayê vedgerê salên ez çi bêjim, yanî piştî ku kovara yan jî rojnameya Kurdistanê li Qahîra hat rawestandin berê xwe da diyasporaya Ewropayê, ji wir liv û tevgera Kurda a ronakbîrî a rewşenbîrî li Ewropa dest pê kir. Yanî mesela Kurda giring e û rola diyaspola tê de giring e. Dema min behsa diyaspola dikin, em behsa dervayê sînorê Kurdistanê, Şam di nav de, Beyrûd di nav de, İstanbul di nav de, Bexdad di nav de, Tehran jî di nav de, ev jî beşekî ji diyaspola nêzîkî Kurdistanê û welatên Ewropa ku beşekî dûrî Kurdistanê. Her wiha Sovyeta berê, rola Sovyeta berê jî kar û xebata rehmetiyê Mela Mustefayê Berzanî li Sovyeta berê mere dikare binirxîne ku beşekî ji têkoşîna azadiya gelê Kurd a li diyaspolayê ye. Gelek serkirdeyên Kurda ji welat barkirin bûn beşekî ji diyaspola Kurda. Rehmetiyê Celal Talebanî, Kak Mesûd Berzanî Xwedê emrî wî dirêj ke, rehmetî şehîd Ebdurehman Qasîmlo, rehmetî şehîd Sadık Şerifkendî û her wiha gelek serkirde û şehîd û qehremanên Kurda li diyaspola jî û li welat jî xwedî rol bûn, xwedî ket bûn. Mixabin teal bijî dibe mere vê rastiya hanê bêje rêxistina PKK, rêxistina xapoçî dest danî ser beşekî mezin ji diyaspola Kurd û ji bo berjewendiyên xwe yên rêxistinî bi kar anî û diyaspola Kurda jî perçekir û li hemberî hev derxist. Gelek sazî û rêxistinên sexte ava kir ku bi navê diyaspola Kurda û dîplomasiya Kurda li dijî Kurda
بکارانین یەک جێ ڕێخستنا تەنەکە و کەنەکە و ئەو تشتێک و ئاپۆچی ji پارلەمانتۆیا کوردستانی دەربەیە وڵات دەست پێ کرد و گەهاشت قوناغا کەنەکە و تەنەکە و کۆنگرەیە خەبەری چەند ڕۆژە لە هۆلەندایە لە دارخست و ئەس لەسەر ببەرفرەهی ئاخویم ئەف سەختەکاریە مەزن و گران لە هەمبەری وێ بەرخوەدانێکی هەبوو بەرخوەدانە دیاسپۆرە بەرخوەدانێکی چاندەیی بەرخوەدانێکی جڤاکی بەرخوەدانە سازی بووینێ بەرخوەدانە هەنەر و هەنەرمەندیە لە هەمبەری وێ لیسک و ریسکێن قڕێژ ئێ ڕێخستنا پێکێکی لەسەر دیاسپۆرە بەرخوەدانێک هەبوو ڕێخستنا پێکێکی بڤان چالاکی بە ئەنەرژیا گەلێ کورد ڤاڵا کرد کورد لە وڵاتên ئەوروپایê li welatên ئەمریکایê li Brîtanyayê yanî li seranserê diyasporayê Kurd terorîze kir Kurd kermînal kir ne tenê PKK ket lîsteya terorê hemû diyaspora ku piştgiriya PKK dikin pê diket nava karên kirmînal û qirêj û terorîst çawa ku ev diyaspora hanê vî karê hanê diparast diyaspora xapûçî vî karê hanê ê qirêj û ê terorê heta roja îro diparast û diparêze û di nav deyî ser gelek asta di nav deyî ser aliyê aborî ekonomî gelek kes hene ez wan nas dikim û hinek jî min navê wan gotî heta roja îro di karên reş û spîkirina pera û tiştên kirmînal de tiştên neqanûnî de têde ne û her wiha meselê soykast û lêdan û terora manewî û terora maddî û terora fîzîkî di nav de ne heta roja îro di nav de ne lê li hemberî wê jî berxwedanek hebû li hemberî vî karê hanê li diyaspora hat kirin qurbanî jî hebûn şehîd jî hebûn wendayî jî hebûn û lîste berfireh e ev wekî destpêkekî ku ez bêjim çima konferans kongreya Kollebonê li dar ket gelekî giring e ji aliyê stratejî ji aliyê netewî ji aliyê civakî ji aliyê rewşenbîrî xweziya her şeş meha tiştekî bi vî rengî li dar bikeve xweziya her şeş meha salane be nîv salane be konferansên bi vî rengî li dar bikevin da ku karibin piçekî diyaspora Kurd ji ser rêya şaş vegerîn ser rêya rast li ser rêya sextekarî û xapûîzmê bînin ser rêya netewî û netewebûyîn û neteweperweriyê rola konferansa bonê giringiya wê ya stratejî giringiya wê ya netewî a rewşenbîrî a ronakbîrî a ragihandinê a siyasetê ji vir dest pê dike ku Kurda biparêze ev tiştekî gelekî baş bû gelekî pîroz bû lewma ez hatim ez tevlî bûm tevlî ku yanî ez ji çekê dihatim çalakiyekî minî rewşenbîrî wêjeyî li çek hebû li Prag hebû dîrekt duwazdê mehê ez gehaştim Belçîka bi şev nêzî saet duwazde ez çûm min berê xweda bonê ji bo ku ez bigêjim vê konferansa hanê gerek dengê nivîskara dengê rewşenbîra hebûna nivîskara û rewşenbîra di nav de hebe mixwest ez vê pêk bînim û mikir ji ber ku program jî ji min re hat min dît di amadekirinê de belkî cara yekemînê tiştekî bi vî rengî têl darxistin di gelek alî hazir bûn ê akademîsyen hazir bûn ana ji bo meselen nav hev nekeve akademîsyen tişteke û rewşenbîr tiştekî din e rewşenbîr dibe ku bibe akademîsyen jî be lê ne her akademîsyen rewşenbîr e bi sporê dikarê xwe de
مامۆستەیە زانکۆوە بۆ خۆمێ سۆسیۆلۆژی نزانم چێ ئەو پسپۆرە دوارێ سۆسیۆلۆژی دێ دوارێ ئەدەبیاتی هێنەرێ پێرە بە ئاخبت بکوت چیکیشە دەرنەخینە دووارە ژێر بێژ ژمر مەقالەیەکی ڕۆژنامەگەری بنفسینت بکوونە کار بنفسین زانە لێکۆلینێن ئاکادەمیک و دووارێ خودە د بابەتا خودە ئاو کوتێ د پسپۆرە ژێهاتی ji bo gev meselehanê were cidakirin têgeha rewşenbîrî ji têgeha akademîk firehtir e ronakbîrî rewşenbîrî ji bo mesele zelal bî yenî gelek kesin ez ji wer nêzik bînim yenî em mînak bêjin mînak dibi ku nivîskarekî Kurda hebe ne dîploma wî ya zanko tu nebe lê nivîskarekî Kurd e navdar e di üniversiteyê de di zanko de master û doktora li ser wêjeya wî tê çêkirin ev hinek kesên ku dibin akademîk li ser berhem ên hinerî ê şêwekarî ê wêjeyî ê kesên ne akademîk ji bo ev meselehayê hanê mesela ferq û cidahiya di navbera kesayetiya rewşenbîrî û ronakbîrî û kesayetiya akademîk ne ku ez kêm dikim ji bo ku cidahî jî were nas kirin min li programnerî wez bejdar bûm û yanî kesên ku bejdar bûn jî ne ji rêzî bûn kesên hîja bûn kesên ciyê rêzê bûn ciyê rûmetê bûn ciyê xwe dadigirtin lê kesên ji rêzê jî bejdar bûn bê ku ez nava bêjim nas kiriye yanî kesên wilo ketûber jî yanî wilo ketin li nav meselê di hemû civatên Kurda de wiloyî hemû civatên ku ez tevlî bûme mînakên gelekî baş û giran û biha û bi nirx û xwedîrol û naskirî û navdar û têgiştî jî hebûn lê kesê ji rêzê û tekûş mekûş jî hene ev li hemû derî hene li wir jî hebû li bono jî ev mesele hebû xem nake çê dibî yenî ev tiştên bi vî rengî çê dibî yenî lê ev ji asta konferansê kêm nake wekî hewldana yekemîn cara yekemînê tiştekî bi vî rengî hane 2006 konferansekî li dîasporayê ji bo mijara dîaspora were mûnaqeşe kirin tiştekî gelekî baş bû min li programnerî min yanî gelek kes hatin axivin ê li ser sosyal medya axivî ê li ser rojname û kî dike derdike di axivî rewşenbîr gerek nizam çawa be û rewşenbîr şîreta li rewşenbîra dikirin ser seraser çawa perspektîv û pêşniyaza ji rewşenbîrar digotin gelek spas ser seraser çawa lê di nava programê de bê yekî rewşenbîr bi navê rewşenbîra yan jî bi navê rol û helwesta rewşenbîrî derkeve biaxiv di nava programê de tune nebû yanî min dît lewma ez çûm li cem xuşka Sêal a ku wekî moderatorê dikir ji pêşkêşvan bû ji vê konferansê re me pêşniyaz kir û min got yanî li vê salonê hinek nivîskar û rewşenbîr hene yenî hinek hunermendên giranbiha jî hene nemaqûl e û nemumkin e û ne yanî ku rewşenbîr wijdanê gele û mejiyê gele çawa cihî wî tune bi di nava program de yanî di nava programê vê konferansê de cihî wî tune min pêşniyaz kir heta programê xwe qedandin xanimê çû ji ê berpirsiyar vê pêşniyaza hanê got o kerem kir va hoşeng li vir e û em dixwazin were yanî di deqa de biaxiv min jî nekir tiştek yanî ez kêfxweş bûm û ez çûm û me ev got
كردستان gelek spas ji bo vê konferansa anê gelek spas ji bo kesên organizatör hemû kesên beşdar axaftin kirin û êko guhdar jî kirin. Spas ji bo pêşniyaza min ku ez piçek dîba axivim û wedefet da min ku ez biaxivim. Gelek spas. Gelek kes di vê derê behsa rewşengîr kirin. Behsa hêza rewşengîriyê kirin. Ez hoşeng osê me romannivîs û helbestvan û rojnameger. Gelek spas. 34 sal ez di welat bûm, ez beşek ji welat bûm, 16 sal ez beşek ji diaspora bûm. Gelek civat û kongir û konferans hazir bûm. Gelek axaftinên ku niha milgir bihîstin min berê jî bihîstin. Tiştekî baş e bizanim, tiştekî ne baş e, Kurd xweşik dizanin biaxivin. Lê dema tê dwarê praktîkê de gelek kêşe û problem dertê. Ev yek li gorî nêrîna min, yek ji kêşeyên Kurda ê karnareyê. Mamoste behsa trajediya Kurda kir, mexdûriyeta Kurda kir. Ermenî dikarî bûn trajediya xwe, holokosta xwe serê wan hatî, bikin sînema, bikin roman. Wisa jî cihû serketî bûn di vî warêhanê de, dwarê insanî de, dwarê mirovatiyê de, dwarê hinerê de, dwarê wêjeyê de, trajediya xwe û xemgîniya xwe, mexdûriyeta xwe bi xelkê da naskirin. Ê me Kurd ne li welat, ne li diaspora tiştê bi serê me hat, ne kêmî tiştê bi serê Ermeniya û civû hat. Lê em nedkarî vî tiştê hanê bi xelkê bidin naskirin. Ev ji ber çi? Rola diaspora dê meselê de heye yan na, rola saziyên diaspora di vê mesela hanê de heye yan na. Ev pirs. Pirsa dua em dema pir diaxivin em hemû Kurdin. Em hemû Kurdin. Bes hinek Kurd ji bo wê ala hanê dixebitin, hinek Kurd ji bo Kurd û Kurdistanê dixebitin, hinek Kurd hene dibêje ji şerxwebûn û azadiyê birûmetir tiştek nîne, hinek Kurd hene dibêne ji şerxwebûn û azadiyê birûmetir gelek tişt hene. Lê ev mesele zelal be. رحنا دقدن لو شتي كصوتنا هوليكن براسي يعني من ما ندوبو بالسيارة كان يعني بالسيارة تيجي شتي كأوشتي يعني بالسيارة كان كبطاطي zelal be. Vê diaspora jî rola wê hebe zelalkirina van tişta de. Kurdê ji bo Kurdistanê dixebitin, ji bo ala netewî nirxê netewî dixebitin. Kurdê ku li zîl dixebitin. Divê ev mesele naskirî be. اوكي سباس شیخ مرشد درکت نفسا چیروکی آبوچیا وقتا تیک دچن تیک چوینی بلاو دکن سرکفتنی دکن آخوا اگر بسر بکوین ون لکور بون مال برخودا و بسرکتن و نزانم چه زرتو فرس ویرنگیدن لی وقتی تیک دچن برپرسیاری همون کسی دکن برپرسیار منطقی آپوچیا د آخافتنê de di parvekirina têkçûnê de û tenê serkeftin gelê Kurd ji bîr dikin. Ê ku piştgiriya wan kir ji bîr dikin. Di serkeftina Kobanê de rola Partî Demokrat, rola Pêşmerga ji bîr dikin. Tenê behsa yekîtî niştiman dikin. Bafil Talebanî dikin. Bafil Talebanî ê ku Kerkûkê û Firot ew ê were ji wan re Kobanê rizgar bikin. Bi vî منطقê hanê yanî Şêx Murşid derket û em hemû berpirsyarin û em hemû nizanim çi û gerek em hemû xwe rexne bikin. Na. Na em hemû ne berpirsyarin. Ez ne berpirsyarê entegrebûyîna xapo û tevgera xapo bi Baxçelîr e. Tu berpirsyar e. Eger tu xwe berpirsyar dibînî tu berpirsyar e. Ez ne berpirsyar im. Şêx Murşid. Tê li vê jî temaşe bike ez ne berpirsiyariyê têkçûyîna li hemberî Colanî me. Teslîmbûyîna li Colanî tê û Mazlûm Ebdiyê te û Qeseda te û PKK te û PYD te ku 13-14 sal te di medya PKK'ê de 13-14 sal te ji min bêtir ez apoçî bûm ez medya PKK'ê de ez çi qîsa mam 3-4 meh ez mam. Te bi sala di medya PKK'ê de tu bû
دوقماق وشاكوش وتبشو وشومك وشونك شوفا بككي لدجي ما لدجي أنا كسي لدجي بدا كسي لدجي عبد الحكيم بشار لدجي فيديو هنا فيديو لدجي ما تقرفو حنكي خوا وكي شيخ وكي تبقوزلك يا مكرية تب مكرية تبقوزلك يا مكرية شيخ مرشد أما هفدو نازكن مالا ما تنگ طاقة ما تنگ ومالا ما دو صالون أم هفدو نازكن تحقواس الصال لمديا بككي دي شري كردا كريه شري روشنبيري كردا كريه اي كر رخنا البككي دي كرن رخنا التنت كرن البككي دي كرن البيادي وقصدي دي كرن ترخنا الهيزن سياسيين كردا كريه ما تتكاري بيجنا ما سوشيال ميديا تجي فيديو تجي تبو آلافكي أرزان بشيويكي نزم باراستنا قسدي وبككي وبيدي كر جبر كتل جموان دي شغلي وكي ملا وكي شيخ وكي مديا تشيكر دمها رمضان ده توع زاد ده وتتشتاد ده وتأيري شي خوي سياسي جيتكر خافتني خوي سياسي وإيري شي خوي سياسي لسر كساياتيين سياسي لسر تفجيرين سياسي لسر نفيسكارين كردا أجي يكشوا تيرو جمر هاتي بيجي والله ام حمو برسيارن ام حمو قارك خورخنا بكنا قارك تخورخنا بك اي مس خورخنا ناكب از نبر برسيار نا از ونا برانيا كسن الصالون درونشتي بر برسياريا تيك شوينا PKK يانجي تيك شوينا قصدي يانجي تيك شوينين كل روجاواي كردستاني تشيبوي تسليم بوينا لروجاواي كردستاني تشيبوي والآبا كوري كردستاني ام نبر برسيارن ت وريخسنا لدوتا بو اگر تنها تتخواز جيه خوا بگهره بچكي ليبورينا خوش قال بخواس بيش والله از شاش چوم از شاش بوم از ليبورينا خود خوازم قديه چو افتشتك كيمناك بشاشك وجبتا تلسر مديا بككي قواس الصال تا ريكلام وبروباغاندا PKK وبيدي وقصدي ذكر وتبتند وك مقوتي براسيز بيجم تبو شف وتبشو وشومك وقازمة وشاكوشي آبوشيا لهمبري رخناجير وركبري نابوشيا تبير ولا هاني ليس حقاس الصاد تجمر هاتي بحصا يكيتي ورولا دياسبورا تكرولاتا پر نيجاتيف رولاتا هم آلية شرعي بجيها هم آلية شرعي للدجي شرع خديبو وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى قاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. من هي الفئة الباغية؟ فئة باغي آل روجاواي كردستان كيبو كي خلكي درابان كي زاروكي خلكي درابان كي خلكي دو كشت حوالي خوشي كشت وركبري خوشي كشت الفئة الباغية ريخستنا كتويد باراست حتى داوي وحتى روجا تيك شوينا ريخستنا تتخوازك سر الملو باربكنا دما 1011 تفقرا خابوشي بو پره وبترول ودولار وزندان وحبس وإشكنجة وكشتن از دور كتم بري بقيش في قناغة هانيها ت وقال كسين وكيتا ونبون خابوشي ونبون بوق ودفو زرنا ناد وشاكوش وشومك وشفو وحمود اشتين إجا إيتا يعني رولاتا وكيدن يعني بشاشك وجبا خوات كد مسالي كد ميداني وتا حتى داوي تشو حتى داوي تفنجريا يا قصوري نجري يعني ت كدا رحمتيه باضي خو حزار رحمة لقوراوي بملسر نفسان دي مقالة جي نفسان دي محل بس جي نفسان دي ت استثمار ذك لاي شيخي الشهيدة شيخ معشوقي خزنوي أنا شيخ معشوقي خزنوي بخاتانا لذي دنياي بانا ما كان سيقف إلى جانب الفئة الباغية ضد الفئة المظلومة
المستهدفة از بزماني عربي دبيج شيخ مرشد آخافتنا ويد في كونفرانسا هانيده وجير تليلي وشاباش وجير شبكة أخذن تطبيقي تشتكي ولو نزانم كشفكي كريه وام قرق خو حمور رخنا بكن وقرق ام نزانم شو بكن وليفا قرقي رخني شما روجا رخنا دهات خواستن وخلق رخنا دكرن تأيريشي رخنا غيرا دكر تقرف وحنك يخو دكر ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق تلدجي شرع خديبو تلدجي حديثي في خنبري اي حديثي قدسية صحيحة مسند تلدجبو از زانم از چت بيجم مو قرآن خوندي كتابة تراث اسلامي خوندي يعني كيم زيد از اجبان دماكو از دا اخذم اتزانم يعني لكل مقام مقال دبي مسألة هاني دا اتزانم چاوا دبي سلوكي هاني دا لدجبو مخابن شيخ هات ومليقو دارك خمناك حمو كاس جير شبكة اخصم جير شبكة نخص از نشو مسلاف جيلينك مسلاف ليناكم از نش قولوا المد نريو شعبي متكت هفجي مسلاف لينك مد هندري اخافتنا خودك وقهدار كر بچكي برسبا ويدا اف يكج خالن كمرة از دكارم قولوا قيد بكم كو جكسن يعني انا زانم شيخ مرشد لحمودري يعني شرو لا شيخ مرشد هي يعني جغيري مسألة إسلامي وأف وكيدن شوي هي برتوكي وي أنا زانم برتوكي شيخ مرشد سميناري وي محاضراتي وي تشتي وي الأزهر تشتي وي السعودية تشتي وي أو رولا رحمتية الشيخ معشوق تنويري رينيسانس روناق بيري ريفورم خواص دليست قالوا أو دليزة نا تجارينا مقارنة كرن دنا برا هرديات يعني وجا خلقي ما كردي ما ولو بشاشك وجباوي ولو رياوي أو يعني بجنو بالاوي بس اللي رولاوي تنا شكوي تنا يعني ورج مرسر وضاب اخذ كردستان 24 باخذ انا كنتش مشتولوان وكسيكو كسن زانيارين ايكو يعني ايكو بير ريبورتاج جديكن اصلا ونزمر لو ما درباس دبه اللي ايكوش مسألة فين بكن دكارن وياو بكن او شو يعني يكيدن هابو يعني من داوية كونفرانس ولو تيبينية كيدين جي ولو مبحث كر بآخافتنا خوا جريداي يعني پرچه آخافتنا مده پرچه بون یک از داکت المسر بوديومي از شوم يعني بر ميكروفوني ويجي لجهة خوا ما لدقة تفليك او خانما اكاديميسيانا بوخمي دجارة اسقط كرم دجارة باكو يعني بحثا برساته ونزانم يعني زيادة تري دقة جزنا اخوي اواي الفيديو البيشاوي دجارة اسقط كرم تدقو قي يعني ناخواسي اس فيم ديكم اس بالسدين السمينار اس حاضر بوما ايكوس حاضر بوما وايكو مداية از قدر وقيمته دميت زانم از نب حوجتي بما ورا مقد بك يسام تشتكي من اكر تشتكي يعني من رينا خوغوتو سباسيا خوكرو قد ياجو اللي نأسول بو نرز قرتن بو ورا مقد بك دجارة مقد بك افجي يعني استخوازم مولو تكز بكم ود فيديو جيدو هاتي بلغة كرن يكيش كوباني هاتبو انا مجارة ما دياسبورا يتش علاقة دياسبورا ب زانینگه کوبانی ما تماشاوانی هجا از هوشنگوسی ما ویدیو کی بناف پرین کو گندلیا کو زانینگه کوبانی دچیبو پرین کو قادرو مادروی پککی دزینه کنعان چومانی و هاوجين عزيزة
وكرافيان وهوالي يكيتين اجتماع وفيديو حموتش ببلقة اف شرفان هاتيه بككي ويشانديه ولأوروبا دقرو جوفين مفينا وزهاد كوباني وتشمشتو وشبو زاننجها كوباني لبش دقريه دقره ولبرايا دقره ونظام تشد دقره هاتي جمر بحصا براتيا قلاد كدا ماكو عاقبي قالك كس جصالوني دركتن قالك كس يعني از ذكرهم رحتيج ور بيجم يعني وكسين جرينج كسايتين جرينج دواره روزنامه‌گری ده دواره civaknasî de دواره enermendî de ji civakê derketin yani ev ya ji mir hatî vî ciwanê han hatî ji mir behsa biratiya gelan dike di têkçûyîn û komkujiyên ku rojava çî yani qebhet û sosilata û rûreşiya mezin ev hatî ji mir benîştê apoçiya li di nava konferansa diasporayê diçû ev ya kî wî dawet kirî ser çi esasî wî dawet kirine hatiye ew ne li ana wê vegere Kobanê çi heleqa wî bi karûbarê diasporayê hatiye reklam û propagandaya apoçiya dindirê vê konferansa hanê dikî yani ev wek rexne ye ev kî ban wî kiriye ban wî hate ban wî kir hate ban Zibêr Eydar kir hate ban wî kir hate ban Ehmed Qeremûz kir yan jî te ban navê wî çi ye Qaqşar Oramar û ev tekûş mekûşê medya PKK yani ev şervan kobat werin biçekî jêrbêjî ka hala bi zimanê erebî ji mir meqaleyekî binivîsîne ji mir lêkolînekî binivîsîne nizane ez naz dikim yani ez medyaçêkerê PKK akademisyenê PKK ez wan naz dikim bê çi malin çi qumaşin asta wan radeya wanî zanistî heya kîja qûnaxê ez wan naz dikim ez bi wan rimame şervan hatî bi navê Kobanî xelk derketin ez mam ez derneketim ez mam heta dawiye wê hala vê quretiyê xwe tiştê xwe bêje ez naz dikim çi bêjî yanî me ezber kiriye mîratê ev heqwasa sal e em wan naz dikim me wan istirayî yanî wek hevîr me wan istirayî me wan fêm kirîbê wê çi bêjin bla 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 wekî kasetê wekî robotê wê werin ji mir biweşînin torbeyekî gotinê wan û sloganê wan hene telo melo xaro maro wê bêjin û here aynî vî mintiqî yani ev ya were ev ya ka çi ji dêvla ku ev ya 10 deqa axiriya û xanima ku di yani rûniştî bû guhdar dikir yani şervan Kobanî şervan nizanim çi berpirsê serokê zanîngeha Kobanî mala min ê şemê biraza wîca zanînge ev zanîngeh çi ye çawa ye xelkê perwerde dike li ser fikrê xapû xelkê perwerde dike li dijî vê ala xweşik ala Kurdistanê li dijî fikr û bîr û boçûnên netewî û nasnameya netewî zanîngeha Kobanî çend kesên din jî ji Kobanê min wir dîtin yani ew çaqmaqekî dilbixwîndara li wê derê bû min wî dît mislav jî lê nekir mel hevdû jî nerî mislav lê nekir ew ê temaşe bike xwe nas bike hinekî nîv apoçî jî min wir dîtin merheba merheba yani ev çi ne bana de çi giraniya wan heye çi rola wan heye çend kes li wan godar dikin eger perê PKK li ser wan qut bibe evana çi dikarin giraniyekî rewşenbîrî yan jî henerî yan jî zanebûn yan jî zanistî çi çekilînin yani ew jî hatin yani xweska yani ez nizanim ka kî li dû vê me mesela hanê kî van apoçiya wilo derbasî hindirê salonê kirî lewma migot ku yani hinek em hemû Kurdin yerê em hemû Kurdin hinek ji bo Kurdistanê dişuxulin hinek li dijî Kurdistanê dişuxulin hinek vê ala xwe dibînin ve hinek şerê wê dikin û li dij derdikevin em hemû Kurdin herî em hemû Kurdin Hakan Fîrdan jî Kurd e di nava AKP jî di gelek Kurd hene di nava CHP jî di Kurd hene cehşikê şêst û şeşa jî Kurd bûn cehşikê salên notî jî Kurd bûn cehşikê niha jî Kurd cehşikê Colanî jî Kurdin
اوی کو جولانی رنها انتگرید بن اوی کو باخچری ر انتگرید کردن ایکو لدجی کرد و کردستان جی ایکو چتین گنگر کشت او جی کرد بو ایکو انور عطا کشت او جی کرد بو ایکو محمود بالگیلی کشت و قد کر و آبید کانالیزاسیون هولندا او جی کرد بو ایکو محمد جهاد شنر کشت او جی کرد بو ایکو مایسا باقی کشت نه مایسا باقی خوشکا محمود باکسی لامیا باکسی ایکو کشت ایکو سایما اکشن کشت اف همو کرد بون او جی کرد کجر جی کرد و قربانی جی کرد و گرک ام جی کجر جی ولو وکی کرد لی بنرن چنا به دمات رخنل کجر بک و تو بیج اویا کجره اویا سختکار تل جی یکی تیا گلی کرد سکنه منطقی آپوچی او نیف خاپوچی اف مخابن يعني افتش جي مديد دماكو بيم قيككي حميد بو يعني بحصة مظلوم عبدي وبرز سروكي جورة مسعود برزاني وعندك وكي هاب عيني سوية عفر مشيرة هر بيجي خوش قاسيال مودراتور مديا تشيكر لهمبر سكني وقلتنا جرك أزوي يعني رخنا دكم از نباش دبینم نه عینی سویه ما همو جیر لچپک اخست او حلوستا روناک بیری روشنامه گری رخنه گیری او گرک ام وی بپاریزن و خورد بکن چاو از مظلوم عبدی و از کاک مسعود برزانی بکن وکف نابن وکف اف مظلوم عبدی بسدان خوینا پیشمرگین پدکی پیشمرگین کردستانی ده دستی ویده ده نوتو پینجا ده ناوا گریلاین پککی ده برپرسیار بو برپرسیار عسکری بو ایریشی پدکه دکر و بسدان جوان کشت بریندار بو وی آنین اوروپا جی بو برپرسی پککی لأوروپا جی کارن کرمینال و قریش کر اف مظلوم عبدی ناز دکه مظلوم عبدی لیبورینا خو خواست جگلی کرد لیبورینا خو خواست سرتشتی بری لیبورینا خو خواست دمادنا وان پککی ده بو سرتشتی نها لیبورینا خو خواست گوت ام جگلی خو لیبورین دو خوازن ما تشتکی ولو نکر خاپویه لیبورینا خو ناخوازه عینی پرورده یا خاپو خاپویزمی كل همبري قلي خوشير ولا همبري تركا ولا همبري جولاني بسيك أبها از چوا از وی و مسعود برزاني زوان بكم عيني سوية ونزانم نه سوية نه يعني ده عمري خوده ده كدا خوده ده رولا خوده نه سوية نه خوشكا سيال عفر مشيره هلوستاوي ده جهده بو ما حمو بشت قرياوي كرم جير الشبكة خص جبركم براستي كي حميد يقولوا يعني اف اورغانيزاسيون كل اوروبا ولو تخوازن دار جو اورتي هلين كاري سياسي كن ابنا كاري دياسبوراي اف كاري سياسي اف دبلوماسي يعني دلي هر كسي نهيلن دلي خاپوچي اجي نهيلن خاپوچي چبين سري كردا دلي وان نهيل وارن كردن اوجي كردن وما بكوجن لوي التحديد بكن ودبا فيجن ناموسامه وما اما بكن خاين دحم بيزا ميتي دنه وما تكن حوالي ميتي دنافا لفو تفقرا ميتلشمه وإيتلشمه دنه او ما توان بال بكن كو ولا قاشو ام حوالي ميتي نه چاوا و چه ده بقولو نابه چه نابه يعني مرا دارجو اورتي دبي هلگرو ونا قرباني نه جلاد
هردیان نغیدین ولو نابه اف يعني اف دبلوماسية جوت ستاندارتي ولو دروتي نابه يعني كاكي حميد خواست بچكي ولو فقره قابل شوندا بابش اللي ناو قاركي قابكي ويرك بو مخابن يعني وحمودش الفشيا خلكي بو از كنجي مظلوم عبدي از قبول بكن از وك هو شنك إيشي مشتكسيتنا نش خاني تي في هي نج از نرينا خود بيجم لي خاني تي في افدر فددمه كواس نرينا خب سربستي بيجم از كنجي مظلوم عبدي عفو بكم دماكو ببو وك هو شنگوسي هو شنگوسي 21 سال پشتگیری پککی کر لیبورینا خوش گلی کرد خواست لیبورینا خوش قربانی گلی کرد خواست لیبورینا خوش همو کسین که ضرر و زیان جی پککی دیدی حتى إجدام أزراندنا بككي وحتى رجعيدو كنجي مظلوم عبدي ليبورينا خوش قالي كرت خست وشاغي أذكارن بيجم والله كتريزا سلاما وبعاقل بو وهشي بهات سريوي جه خطا سختكاري وخاپويزمي هات سر خطا نتوى پروريه اوه شاغي وقتيجي اعتراف بك لخمو كربي كتبلي حتى روجا إيرو أب مظلوم عبدي لبيقونا آبو جميل بايك دمش حتى روجا إيرو از چای عفو از بي عفو ناكم جلال طالباني جو تربية راب ومظلوم عبدي رسولت أبقر از بي عفوين هنا كس دبيجن 4 قوزي و 5 قوزي و 6 قوزي دبيجن اي وچيه كاك مسعود بير رونشتيه كاك مسعود بصدام حسين جي رونشت صدام حسين 5000 حياة 8000 عشيرة برزاني أنفال كر 180,000 أنفال كر كاك مسعود بسروك تركاجي كو هقوصا كومكوجي كر أفكاركي بوليتيكي إيمه حلوستا من آر وشمبيرانا سياسة حتى سياسي جي لهم بري مظلوم عمدي ناي جوهرتن أجر أو خنا جوهره أجر أو نبي كرد جخابوشي تديجارنا دبيجن كينا أم خابوشينا أم ولو سترانا تيكستا رحمتية جيغر قينو سترانا شوان پرور نابيجن كردن أم دبين آبوشينا ج گرينك و گولا خابويزمي و ميتلشمه و إيتلشمه دركبه ور خطانة تاوي ناسنامانة تاوي بيرو بوچونينة تاوي بپاريز لخام كربي اعتراف بك ورخنا بك ابن شرم ابن عيب وچاغي برد كاربيج اري خمناك مسعود برزاني دماكو بمظلوم عبد يرددود السينة ج تواضعي ج نفسا نزم ج آستا خواه ولو داد كذا ومظلوم عبدي هلدده اللي قالوا مظلوم عبدي لايق نلايق لقوري من نلايق نلايق حتى كل دو خابو بشه كل دو جميل بايك واطلاعات ودنافا بلانا ميتلشمه وباخشالي لشمه وإيتلشمه ده جه بقري رول بليزه نلايق يعني ومقالك جارا سركرده يا كردستان عراقي اللي واريهانه ده رخنا كريه وبلقاهنا افجي متخص از بيجم دوی واريهانه ده تشتي gelekî xweş ku ez netenî bûm li wê konferansê de ku min behsa rola ronakbîrî, hunermendî, rewşenbîrî a rexnegêrî ez netenî bûm min behs kir. Pişta me hebû kesên ku bi min re hevbeş bûn yekî bi qasî ku tecrübeya wî ezmûneya wî di warê hunerê de di warê mûzîkê de di warê sînema de bi qasî çayê Araratê bi qasî bejna çiyayê Agiriyê kesayetiyekî wekî Feqî Teyran ew jî axivî ew jî nerîna xwe got ew jî behsa van meselê diaspora diğer biryara xwe bide
دیاسپورا کردستانێکی چاپە حتا نەها ئەو بریار ئەو ئەمانچ بەدی نەبووە هەر کەس بۆ کوردستانی شەر دەکە پێنجی ساڵە ڕێخستنێکی دەکەتیە بە خاپاندنێکی مەزن gelê me xapan û dibêje em Kurdistanê çêkin. Ez çûm heta Kazakistanê, heta Siroj Sînî gundê me Kurda heye apojiyan çiye navvan da dibêje aha em ê sibê Kurdistanê çê dike û em ê du sibê Kurdistanê çê dike milletê me xapan. Çi qas ji destê milletê me heye wana alîkarî kir, pere da, zêr da, kent da, xun da ji ev rêxistin têncî saşûma em zanin ku tiştekî dernayê. مامۆستای هێژا هێنەربەندی قەدرگران gelek tişt behsa gelek tişta kir yanî tiştê herî xweş tê de got ku gerek diyasپora biryara xwe bide gerek armanca xwe zelal bike Kurdistanekî çawa dixwaze eger Kurdistanê dixwaze Kurdistanekî çawa dixwaze ev yek kesên ku ji bo Kurdistanê dixebitin diyasپora gerek rêxistinên diyasporayê wan hembêz bike piştgiriya wan bike û kesên li dijî daxwazên netewayî û dijî daxwazên Kurdistanê ê ku Kurdistanê reş dike dewleta netewî reş dike fikr û bîr û boçûnên netewî dike tiştekî şûndemayî tiştekî kevneperest tiştekî nizanim çi siyonîzm İsraîl û Amerîka û tiştê wilo wan gerek diyasپora xwedî helwest be ne bêdeng be li hemberî wan em hemû Kurdin kî çi dibêje kî çi dike xem nakin na gerek mesele zelal be kekê hêja henermendê qedirgiran Feqê Teyran behs kir û diyasپora dibê biryara xwe bide Kurdistanekî çawa dixwaze dibê heta niha ew dibêje armancîna ne zelal û ev tiştên ku di hundirê konferansê de hat gotin yanî zû bi zû pêk nayê hiçek zehmetiyê wê hene lê ne mustehîl e wê pêk bê eger îrade hebe eger nerînekî zelal hebe ji vê van meselê hanê re behs kir yanî ku rêxistinekî di nava Kurda de derketî ev 45 sal e şer giha tî heta sînorê Çînê Kazaxistanê û ev welatên Asya navîn gundekî Kurda li dawiyayê dinyayê hebe giha wan û got sibemê Kurdistanê çê bikin di sibemê Kurdistanê çê bikin û hemû xapandin xapandinekî mezin yanî di nav ev rêxistina hanê û behsa rêxistina pekekê dike rêxistina xapoçî dike xapandinekî mezin dike Kurd teqsîr nekirin Kurd bi malê xwe bi zêrê xwe bi keda xwe bi xwîna xwe bi hemû koçberiya xwe bi di ser hemû asteyan keda ku Kurda da yanî hêjeyê ku deh Kurdistana rizgar bike lê ev hemû bertelef çû ev rêxistina hanê heta roja îro xapandina xwe di nava Kurda de berdewam dike û rex nekir rexne helwesta xwe ya rexneyî wekî Kurdekî wekî hunermendekî wekî rewşenbîrekî wekî şêwekarekî rexneyên xwe bi devkî di hundirê konferansê de di pêşberî beşdara de rex nekir heta rexne li ew şervan ew ê ku nûnerê zanîngeha Kobanê çû bi ku diçû êtihatî konferans eger rêz ji konferansê re hebe li cem xapoçiya tê bimîne ti nûnerê zanîngehê tê bimîne hinek xapoçiyên din man hebûn yek derket te digoqey ji civîna kenekê derketî û hatî vê derê yekîtiya netewî û nizanim banga yekîtiya netewî û ji wan çîrok mîrokê hane ew Newroz gerek yek bi çima ye Newroz yek bi welatên Ewropa hemû bere sê çar Newrozên gewre li Ewropa hebin ne tenê yek li welatên Skandinafyayê Newrozekî
لألمانيا هولندا وبلجيكا وولاتين دردور نوروزكي ولولاتين إيطاليا إسبانيا وكيدن نوروزكي يعني اف نپرچبونا كردائي نا او دخوازن همو نوروزكي دبن آل خاپوچيا دبن گوتن و چيروك و چيروانو که خاپوچيا کو سري هي و داويتنه دخواستن بالفيرنگي بيك بينن ما مستا رخ نكر ما مستا فقه تيران كي نظام الدين رخ نكر رخنا لهنرمندا جيكر بحثا رولا هنرمندا موزيسيان دبن شيوا كار دبن ميناكشي آني كو هنرمند هرتم gerek li cem gelê xwe bin henermendê Kurd gerek li cem gelê xwe bin beşekî mezin ji dîroka Kurda ji bûyerên Kurda kom ku jiyên li ser Kurda hatiye traçîdiyên ku bi serê Kurda hatiye direya stran û kilam û dengbêja û hunermenda gêhaştiye me behsa rola netewî a parastina nirxên Kurda dîroka Kurda duwarê henerê de ku û rexneyê li gelek hunermenda kir ku pêla oportunîzmê nava hunermenda de bilind bîye gelek kes îdî wilo newêrek wilo xesandî ez hunermendim ez îşê xwe siyasî nayînim ez ne helwestê siyasî ha ne ku têkeve nava rêxistinê siyasî lê helwestên netewayî ez ev tiştekî siyasî li pêş çavê xwe bibîne rêxistinekî heq xwasitîne serê Kurda komkujiya li nava Kurda dike ez hunera xwe ez ne siyasetmedarim ez hunermendim erê tu hunermend bî dibe tu li kêleka gelê xwe be tu hunermend bî dibe li hemberî kujer xwedî helwest be li hember kujerê Tirk kujerê Ereb kujerê Kurd cehşê Kurd cehşê 2026 dibêt li hemberî wan be cehşê Tirkleşme û mîtleşme û îtleşmeyê dibêt li duj be yani ne bi vê hevokê lê mamoste Nîzamedîn rexneyê ev helwesta siste û piste û newêrekî û oportunîstî a hunermendên Kurda kir behs kir yani ku êrîşên li ser wî hat kirin ji aliyên rêxistina xapoçî a aboçiya dev avêtin diya wî ku behsa têkiliya xwe bi diya xwe re strana li ser diya xwe çêkiriye di vî emrê hanê de bi vî keda hanê de apoçî ne rûmet ne exlaq ne prinsîp ne tiştek yani sînor li cem wan tune di rewşekî wilo de piştgiriya yani hunermendên Kurda yani evê ê xapoçî ê ne xapoç ê nîv xapoçî ê ribek xapoç ji xwe bi rastî temaşevanê hêja nîv xapoçî û ribek xapoçî ji xapoçiyên sedîsed xerabtir in munafiqê mezin ew in êzingê tevgera xapoçî ev ê ku wilo dirû double face ev ê ku mala wan li ser du kolanaye li cem apoçiyan e û li cem Barzaniyan e û li cem Talbaniyan e û li cem her kesî ne di hemû govenda de xwe dihejînin ev vana xerab in mamoste feqê Teyran rexneyên tund li ev ez nabêjim bêrolî yani ew jî rol e ew jî tevlî vê xapoîzmê dibin bi bêdengiya xwe tevlî dibin bi qanûn jî de heye eger te cinayetekî dît te cerîmeyekî dît û tu bêdeng bî tu bû şirîk bêdengî şirîkatiya cinayetê rexneyên tund li hunermenda kir li hunermendên Kurd ev ê ku bêdeng in ev ê ku naaxivin ev ê ku rexne nakin behs kir û behsa çîroka xwe û diya xwe jî kir bi rastî yanî ku yani ez wilo hestiyar bûm ji ber ku ez jî gehaştim yani ez bûm armanca êrîşên li ser diya me ku li ser nivîna mirinê nexweş e diya me bi dehan qadro madroyê PKK hatine mala me bi nan bi av bi razan bi qedr û qîmet bûye ji destê dayîka me
آن نخوش خوارن نها همو خاپوچی دفدابێژن ناموساوی دفدابێژن کەرامەتاوی ئەف تشتێکی یعنی دەماکو فەقێتەیرا بەحسا دیا خۆ دەکرد دیا مژی و ئێریشی لە هەمبەری دیا مژی هات بیرامە تەفگەرە خاپۆچی ئەم چی بکن مامۆستا فەقێتەیران هەنێک میناکانی ژی ڕۆڵا هەنەرمەندان وەکی پابلۆ پیکاسۆ و تابلۆیاوی گەرنیکە کۆ چاوە وەکی هەلوەسێکی ڕێخنەیی لە هەمبەری فاشیزمێ لە هەمبەری دیکتاتۆریزمێ لە هەمبەری ڕێژیما فرانکۆ و پشتگیریە قوربانیان بڤی شێوازی نێزیکاتی یعنی بەحسا میناکین بڤی رەنگی هان کرد و بناف کرد یعنی کۆ دەما کۆ ئێریش لەسەر شڤان پەروەەر چێبوو ژە ئالیە پێکێکێ فەقێتەیران پشتگیریە شڤان پەروەەر کرد دەما کۆ ئێریش لەسەر یەکی دنجی بەحسا یەکی دنجی کرد ناوی وی ئەحمەد گونشتەکین بەحسا کولنەهاڵە ئامەدەیە ئێریش لە هەمبەری وی هاتکردن دیسا نیزامەدین ئارەج فەقێتەیران پشتگیریاوی کرد گوت کاڤانا لە کورن چما بێدەنگن و دبینن تەفگەرا خاپۆچی حەقواسە بوەحشەت بە هۆڤانە ئێریشی فەقێتەیرا دکن ئێریشی دایکاوی دکن ئێریشی نرخێوی و تەجریباوی و هێنەراوی دکن خێر ji ber çê حەقواسە rewşenbîrên me henermendên me wilo bêdengin êmin ji aliyê xwe û gelek dostên wekî din jî yenî nivîskar dibin henermend dibin me piştgiriya feqêteyran kir û em ê piştgiriya hemû kesên mexdûr û mazlûmê rêxistina PKK bikin heta yani mem araracî di nava vê mijarê de cih digire û hemû kesên piştgiriya henermendên Kurd bike em ji wan re dibêje eferim em ji wan re dibêjin gelek spas destxweşî jî li wan dikin mînak bi behsa henermenda Kurd a hêja a navdar rojîn kir yanî di xelekên derbasbûyî de ku ez helwesta wê û piştgiriya wê ji bo mem ararat pîroz dibînim bi nirx dibînim xweska li hemberî êrişên ku mamoste Nîzameddîn mamoste feqêteyran êrişîn li hemberî wî rojîn dîsa dengê xwe bilind kir bi tundî rexne bike ji ber ku di rojên bi vî rengî de helwestên bi vî rengî ê kurdewar ê rewşenbîrî ê henermendî ê exlaqî lazim in ev û ez dibim qey yanî ev tiştê herî kêm e yanî tiştê herî hindik ku me re karibe bêje ji ber ku wacibekî netewî ye hênermendî ye û exlaqî ye dîsa jî ez spasî dikim ji bo hemû organîzatorê ê vê konferansa hanê konferansa bonê